Juah-juah menjaka lapihin simbadia kan 5 Musa 10 pitu. Ulang pelekan lembu barang biri-biri mertikas bai Jahoba debatan dene. Kumerna cegongo Athena mengidahi melatar bertik bai dene lot kala merdosa taba Jahoba debatan dene ipas sadakuta. Kumernakan mengalausi padan dekat patinna merkite menembah janah menguei debata si deban barang taba mataniari bulan barang pe bintang kenah ngo preson dene sepe melatuhu-tuhu ngo masa kejahatan si bagidi tengah-tengah Israel kenah iembah ngo si mersalah idi miruar kuta janah ibentiri bak batu soh mate. Tapi ndoro ia hukum mate melalot 2 kalak saksi barang lebih. Dan doro hukum mate sadakalak jelma hukum pelin sadakala sambing kesa saksi memaing keterangan. Kena saksi ingo mementrikan batu perlebe tabaka lagi. Kesai iekutkan karina jelman teremimo. Merkite bagimo kene memberantas kejahatan melalot perkara si sondoro iputuskan perhukum sini kutai kumerna mahalna umpamana perkara memunuh jelma isengaja barang pe oda isengaja perubatan kumerna hak milik barang pe mersigolok-golokan kena laus ke mi bekas sini pilih Jahoba debatan dene begahkan mo perkaramui bai imam-imam lewi dekat bai perhukum si mengula ipas ketikai nai beli mo kalaki memutuskan kalak idi mo main keputusan janah kenah bahankan kene mo sepe barang kade sinidokan kalaki bain dene jalo kene mo keputusan kalaki janah ulakan mo kade singgo itetapkan kalaki sohmi si retuk-retuk na barang isa sambing pang mengalu perhukum barang imam situpung mengula ibas katikai kena ihukum mate ngo merkite bagidi mo iyan tepi kene kejahatan Israel karina jelma mo mendengkoh si masai janah gabi biar nai gabi oda nenge mo lot pang memakin bagidi mela enggo gabi milik dene tano sini berikan Jahoba debatan dene bain dene jana enggo merian kene isidi tah bakune ipergedo ukur dene sada raja bagi bangsa-bangsa si merian isi kuliling dene perdatekan kene mo mende asa kalak sini pebangkit dene gabi raja dene imo kalak sini pilih Jahoba debatan dene kena sada kalak ibas bangsa dene nai sendiri ngo iya ulang pebangkit kalak si deban gabi rajan dene dan dorok bue kuda raja lako bai sorida duna janah dan dorok ipesula nola bangsaen balik mi Mesir lako menokor kuda kumerna enggo idokkan Jahoba ma ndorok balik bangsona mi negeri dan dorok menterem sini bagas raja asa ulang iton dali nola Jahoba bagi ma dan dorok i pebeakan dirina merkite pirak dekat emas melai pebangkit sada kalak gabi raja kena ibreken bana sada buku pati-patin debata sini salin ibas buku asli sini penep imam-imam Lewi nai kena da i gambar na ngo buku idi janah kena da i jaka sidekah nggeluhna
asa merguru ia pasangapkan Jahoba debatana. Jana setia menguai nasa patin, si tersurat ibagesenna. Melam rempet da jijaka bukui, jana iradumi oda ne geut ia mengetong dirina, si selohna daripada denganna cada bangsa. Jana odang geut mengalausi patin Jahoba merkite barang bakune sambing pe. Nai ia dekat pinamparna mo mengerajai bangsana mercundut-cundut. Bagimo lebih liasate.